Normal kan yam kanal dial content baro ay ni lingwa sa mek nur online TV channel biya kamal an wala shanga baro ka pay di ron kinadangro wi de jandangro wi de dich bana jow me bana jeling larati tieten bana ling dera general update ko de kono kono lat karodian keten charian lat de kon kelinga go ka jan larame kan kono niam ku subscribe ka ku notification bell ku jetwan ko meja te mishi berech be shamala shube kaji gwada dana pay larich goru jen wode kono diala twok de kon kangach rey wich ka South Sudan lerban lingwa same ko ngai kono rey wich ka South Sudan te egrik to wan te beten leran niam man banali kui jatka no ban rey ke kui jatka ngai kon jadano mu twokten shit kame shaling shalado shagwa jasa malajat wiya tegatin ke kwaka jetin ka Port Sudan no chagwa mo chaja wang ne tungwana tamam right corner kwai kamadan lerode ngo ngumulude ko me shagwa jas ka chaja wang ka gwajet kana mo edung South Sudan riang mutede dar nang rai wich ka South Sudan ka jodan inshallah chala do ne ka kwijet ka mandana shi wang ka Port Sudan Port Sudan wa chaje book ka match ne de jol ke RSF Rapid Support Force chicken gwadan ta jate tin mani international airport chicken book ana money chala do che gwajet ka man la jat klo wiya pekatin ala pipeline ke maturike tila kula leta wa chaka damage ke chaka yar jan boma mo kan maja danen chipet chajo mo chaja kwen ko de jangache ne dial man kula de tenen tama ala kuma dung South Sudan kan mishit kan mo kan jala na ne de kon tilla South Sudanese ki jinubin tele report mi kan lat but report me be ka kuma dung Sudan ano shi gwada dan la jat he gatin ke kwa ka jatin chejek amugi kone ngumul nyoda ntama ko kum South Sudan nyoda jen wo being economic dung South Sudan ntama be fail ki be jak ala ji South Sudan kwen enjeke ki 90% jen mongon wi ka kurke gwadan jika yotin petroleum oil so mishi oil je jak ka jen gwasmen ntama nyoda jen wo be economic ki ta danen jika ngwa ka South Sudan gwadan be yobe katen yoden content kwa kume South Sudan kwa jela luaka ke sit kane kona mana da yuru ko la wala kap ke civil servant la ladia ngej de ni ena molet kume rewi ke South Sudan gwadran je kan yotin ke yotin kon tila be ka jat dung South Sudan jat mola ja nanka ba nanka Port Sudan ke ske ka tum mi e chup ba jat mo ba jo kok ki ba jo tin wi mi ka Port Sudan antama kala dani kana lati kana la do shi siang je antama ko sha gwajet kana mo chaje yar ke chaje dak ala goro bala kon la neje ko ngoda ba korwon jen ka woni amro wi ka Sudan ka kuja mo kum South Sudan te ka bad position ka jen gwasame ki te gwami shoda lot ano bi economic be je ka long re wi ka South Sudan be bon dit be jen ko tele yo to ba jek no won gui kono dong tele yo de jek kum South Sudan jimla kona lingano kan civil servant kan kamen kap de yo to 90% de yo to je ka petroleum but wo kan e content la kwar so antama me babeje longa ka yo rekonde kan gejek gwade dan ci kan la no de char ro dien de jere ala ka ki de jelat char me jen gwada ante jaten de nang de wona rol Ethiopia de wore ne ke re wich Gambela de wo ka Addis Ababa de jore ne ke Djibouti an char mi chala do de jelat ba char mo kana kon tuk mu nyoda gwa en wotema to kum South Sudan te re ka ko tele ka dob da dien me beken yo beken ge jega jake beken liet beken ko gaja ajan jo mo cha kweno no mo dera lera nyam de yere lem amodien gwasa me ler mi chalat kuma UN United Nation kuma UN chigala do bike nyur ka jan pai die jame bukola gwada danan che kutek pa ngwan wuka chanya ndangro ni no ke changa waldi wal bakale adob jikala da kan bi nyur ka ku kum South Sudan ka ku manni te chaga ka South Sudan alamach ne chaga pin cha kum South Sudan cha pin ode ka ko mach ne ka kor gwan ber
me chi kan ono no dong de me de ka watch chu kan la no te ram gor no bula ko ka mech ka kuma so Sudan ko ka me ti kan nak ji so Sudan ro din ka kam chua kuk me ni chua ja kap chong dio je ke ron ken dang ro dual dich kan run ko kien ko cha me cha ba ko ka kuma so Sudan ka wi tin ko kien chua chu pal antama chi kuma malono kuma dung United Nation chi kan obu kan nyurte ne nyok me de kuma so Sudan de je no godara ku ko me ke jan gwasame men bana kula LinkedIn ko dong me nokono de na de ka me la ji so Sudan men yam kan ngach antama an kirma yadi naga na de te nyawo jega men helicopter je kan kam collecting kono ko le bogna ke gunship je kan so ka UN che ka sanction ke che ta dan dong de mai de ga jare wika South Sudan che ja wuch ka che la do che ja wuch ke che ja kapchon ko ngode to kum South Sudan te ka mai tidit te ne ka torbiele mishal ke wulide ke de babne karen yale jega wana dien misha army embargo misha je restrict je kum South Sudan jega mai jega ne na mondera ti men bana ngaje long ka togde en kum South Sudan jega ma jega ka Uganda jega ka Kenya jega ka Rwanda jega ka widi ala ko ken ka korgwa de dan ko la kan ya ko ka na mo cha je luk mukan yenen la kan ka ya non ka kwal ajen ku tam ku kan de ni kan ko la moje dio shaling no more than 10,000 AK47 chaga deliver chaga non jang ka warap chaga tup kuma kirma yadit Paul nang kan Michel ka Sultan ba loga ci ka ne ken ka balit gwada ma ci kan ka tiang boko mech anyok ci ulun ci teat ka dial ci ka tiang ka mech mana gad so gar dial to en malargamente ka mech te ba jago ba bi kuma South Sudan ba nyoko mako ka mech ka jano ci ko ka mech already ka pin no dio jamalat ka UN ku kan manana dong lat kan ko kan long kan ka monitor just rien jen ko sha army embargo sha jalat ka South Sudan lo cha match cha ka bu ko kuma South Sudan but ko kan ka match ci kan jo mala dano ka jen pay di je continent ma bu ko nyoko nyurten ko ba South Sudan ba ja law ko ba match ba ka ko ke sha ka bu ko ke ba Jackson ka korpen dang waro ko kien te cha match bu ko ja mu a match ko ngu kon mo buto ma South Sudan ba shu dak na me jen jodan ko de nywa ya kel ka ku kume dung United Nation mana dien gwadman banaling ku kume ka dung Sudan kume Sudan te ka jomi chalat che kume United Arab Emirates che ga gwan che la do United Arab Emirates la ne te konte ka Abu Dhabi ka Middle East che ka gwan no kaneten konte lokka RSF kanek Sudani kaneten konte lokka RSF ko ba Port Sudan ba jebuk chaga bugo meni international airport ka drone nying RSF cha jo mo cha je kwene ken entama kwetney United Arab Emirates kwene ka dwer UAE kene kwene ka dwer ka man je ga dan kan lat ko lokan rebel ke lokan je duar ko ba na ba kanak no na me jene shanen dio je misha turken cha gwich gwa mishe che gwa ala pipeline num petroleum mo cha dak cha airport ba cha je dak cha no ko nak ne tingwan long te kan pegden kanalat ka Port Sudan na me to ka Port Sudan ka jen gwa dan ti international port teten man ko ngai dial tin ka jat ba ko nang winte ko ken jen gwa dan ku South Sudan ba ko lit ko le ya ko tan so ntama shi ngwan chi je ko human right ko nan tam ko ka tin na ko ke Rapid Support Force ku can use na drone la jaga ne je bana ba ko nak ko jen la dan pa bin ka jen gwa me men lat ke netin contingent en goro bi bina bi kan kanak na me telemishi win mondo dien jalaten ko dong men hakana rebel ka tada ne kanana waken jeng lo dien kan United Arab Emirates cha gwantera ko loga netin kon tela jitara a chan yenen ka gwase dan che kan ji Sudan ba chi kan kuma South Sudan chi kan gwanya no lokan Rapid Support Force mentador
me dane chikan waritin taka spela ayo me chikan ganak no shukum South Sudan shune to yo mo ka kwakko kane de kan jara me dane ku kala mojan wuri chalga kin me yadi de kane de ala ko ken na me jeri ga dane shi to gono ka gwade dan bara tamma mi ci do ko wa ci do wono ko rap support for ba ko lung ka panke ne ka match no ka cha ga juj bo re wich ka kortum cha ga juj gon tum wan no goda kon ku kan targa de jen go ala Port Sudan mone so jome de yana ling ka kwiler kana me ler de na bana nyok million kono gwata me kwi de ni to shop ka kina dangwan to shi the fact ke shi waka kuma kirma yadit te ga ne de dong la de no dong de ka ne ti ku dangwan no ka ne ti kini dangwan ne kin dangwan to ka ne tin kon tin ka ne di kindan wante shi the fact ke shi ka tiai ka kuma swa South Sudan Opposition Alliance no ne di kindan wan ka kai tila de ne to goal no shi ka tiai ka kan gwado mo kan ne to bane ne di tiai la tandien ka be ka wi to goal greater penal no kan we shall ke bargazal kan witen kontin tin chetiai so shikane dial chetiai yone so bana ngajen wone ne kan de inde ti tin chetiai ko dong te ne tan de ko dot manana ngushi ro dal hado ti kan de counter right ko shikatiai no ne ti ke de ni kala do ne di kindang wan shikatiai ko kon ne ti kindang wan ne tiai kon dial ka jene kaswa no South Sudan Opposition Alliance jen gwa dana jen gaten min no ngiye na me gwa da me ko be ko ngai ko ne ti kan din content kula right we ki juban wo shine ken chikati ai ne di kin dangwan gwa da me temi cha gor wa ne ti kin dangwan jene more than 4,000 military personnel from the South Sudan Opposition Alliance a coalition group on Tuesday defected to South Sudan People Defense Force. Kennedy Kona Chitiai. Chianeno Kinadang one Chikatiai, Kajan Chankara or Paiwa. Meridian Guada may be a young million. She can call a dark manchup Kinadang one, Jene. A Kenana, the defector include 2,380. Nati Kindang Kudang Jokujan Badak, Waken, Tiakan, Guam, Nijakaten. Can take a military field, Michelle Pantit, can a Masenabira, can go and contain a Tiakan Tun and Guatatine, a native a kin dangro Kudojan, but the Nako can Guadame, a Canadian dangro with Kudarojan, but the Tiakan cut to Fagia, Ka Lil, Ka Great Apanal, Jan Guad Dan Tiagatin. So Nati, Chigatiagan, the Almarin Dialka, Kinadang one with the Kurung one with the well, Canadian and Chitiai, Ka South Sudan Opposition Alliance Alaswa. So menu do mo kon diffle kadin kon lat karodian mo kore kamandan le road de kon jego gwan wo swa a symbol legend a symbol mi kwa bonten ko ken kwa kale shep ke je ke jo ken wo yen e ka yene ti lat bon batijen ala kim yadi use a tactic ne ti koka ke yo ko biga ta ka bonti goal rumi shi gwacha ben biga sho de fakendial Gentama nyok, she can number la figure, she can exaggerate, she can ping not, she can remnial. Peg me did, which of Kindang one, she can jen, Kaswa, no, South Sudan Opposition Alliance. Do me jen can cast spell I want to you as spell I which a tid, boy, but jen can Kaswa, Swatel Michigan Malar, tel call me mater, there's nothing they have done so far, Medelaro can it take a Mugwa, Michigan call at K, Dong Jendian, Ebeneti Bakaham. No, so it's just a simple, like any other's party, the weaker South Sudan. The only position party men take a ngadaman long men DNA dialkaje South Sudan. La South Sudan movement la SPLA IO then only born and done and boom along kajan yin ke kum South Sudan kelio including this swa can military ngan koken okay ne dialati ne bab ke SPLA IO ka do badan ngai kon man la toka je ko ban to ban jalat so ne ti shan ke de fact ne de kindang wan tele jalot kan ne koken content ngai kamana le roda na me de kon link jen kwi de ne ti kindang wan kon ki de fact bakelen gwasame sorry didian kwiri ga man ci to kama yom kante shane dang bakel shak nekten kaneti shop ke wero ana ne wero titi kaneti sha mu ko bot ken to ko bot dit long ko do bana shalat ke ja rig mu to kama yom kanti
kare nyal kirma yadit gan shimi cha jak ko banwar ba ko nak chikane bakali kan ganak kane warawte tika bot men bi anga jana gwada me kirma yadit la wi kon ware kandial chika target shianen kanaser wulang you know shianya wonen ka new fan gak old fan gak entama chewa ka akamayom shiakanen gatato che gwada dan bo che bok longo shuk entama kan gwadiality ka goten konen chole hostile counties so anan gwamma de konten kon war bo kon dilnak man ne ma gor kono de konte ka mat gwen kon dial ko bo kon ne kel ka kantine kon taram long mal ban me na ko kon che de kan chinaren gang la naren gang ano anyok jangu kan targen kon gor kan de kan peng mudi de kan nak nen na kon dial na ko kon karenyal ka jano tel kon mati yot kon renyal so gor jano be gat no werbi ke yik charte na go ado dan de kan helicopter mo de kan misha bande kan america je na me jen jodana gor de nyoga ye kel ka kuilaren kontin che goro no bal nyode ka tagame ban nyogo je ka gwatan be ko de kon le dial kon tok de kon keling en biate mal bye bye